Wah, cuacanya cerah banget nih teman-teman. Sekarang Cio mau cari mainan lagi nih teman-teman. Cio mau cari mainan di taman bermain. Nih di sini. Yuk kita cari mainannya yuk. Ayo Cio, kita cari mainannya. Ada apa ya kira-kira di sini? Nih. Wow, di sini ada pop-it teman-teman. Ada pop-it unicorn sama pop-it kupu-kupu. Kita lihat lagi di sini. Di sini ada pop-it apa ini? Wow, ada pop-it Hello Kitty. Wah, cakep banget ya Hello Kitty-nya ya. Wah, Cio dapat apa Cio? Wow, Cio dapat boneka teddy bear teman-teman. Nih. Wow, lucu sekali ya. Nih, bonekanya lucu banget. Yuk, kita cari lagi yuk. Kita simpan dulu ya mainannya ya. Kita simpan di sini dulu. Nah, kita taruh sini dulu mainannya. Yuk, kita cari lagi mainannya. Cari sebelah sini, Cio. Nih. Di sini ada apa ya? Wow, di sini ada pop-it lagi. Ada pop-it Crappy. Kita taruh lagi di sini. Hap. Ya, yuk. Kita cari lagi yuk. Ada mobil truk teman-teman di sini. Nih kita jalan mobil truknya. Nih, Cio. Nih. Wah. Iya, mobil truknya naik perosotan ya. Ayo kita cari lagi mainannya di sini. Nih, ada apa ya kira-kira di sini? Wow, ada dua ondel-ondel lagi naik ayunan teman-teman. Ih, enak banget nih ondel-ondelnya lagi santai-santai di sini. Kita ambil ya. Maaf ya ondel-ondel, mengganggu istirahatmu. Ya, ada ondel-ondel aja. Kita simpan lagi teman-teman. Kita taruh lagi ya mainannya ya. Kita taruh lagi ondel-ondelnya di sini. Hah? Wow, yuk kita cari lagi yuk. Kira-kira ada main apa lagi ya di sini ya? Apa? Wah iya, udah taruh sana. Kita lihat di sini teman-teman. Wow, di sini ada apa ini? Wow, di sini ada boneka Stitch teman-teman. Tuh, bagus banget. Kita simpan. Kita cari dulu sebelah sini yuk. Waduh, di sini ada boneka boba teman-teman. Ada boneka boba nyangkut. Oke, kita simpan ya. Kita cari sebelah sini. Di sini ada apa ya? Wow, di sini ada boneka gajah. Kita ambil boneka gajah. Boneka gajah warna apa ini ya? Warna apa? Warna merah, betul. Kita cari di sini teman-teman. Kira-kira di sini ada apa ya? Ada mainan nggak ya di sini? Wow, di sini ada gitar teman-teman. Ada gitar kecil. Untung bukan gitar tua ya teman-teman. Ada apa ya? Wah, Cio nemu pesawat terbang. Ada berapa pesawatnya? Ada 2. Simpan ya. Taruh ya di sana ya. Ayo kita kumpulin mainannya. Nah teman-teman, mainannya sudah terkumpul. Sudah dulu ya cari mainannya. Nanti kita cari mainan lagi. Terima kasih teman-teman. Dadah.